ngombare ogw'abantu abine obusheru bweyongire omu district ohiro kugira ngo bakajema abantu omu district yona na munonga abaana abari hagati y'emyezi 6 hamwe na n'emyaka 15 nayongera agira ngo bwa hati nibaza kureba ngo amarwariro gona gayongere kugena omu mission no kujema okwenda kubasa kumaraho oburwire obu bari muno kumanisa abakontoreza Hoima district etakundamu obusheru ngombora ya ganja ono runga hata zano henkubalisa olwe bugenze n'ubukindera obukwa tukagema imikika lwekyo kandi abantu bakaija kurungi twabagema n'amarwaro agari mukika lwekyo nka kibiro hamuna kapapi yetoroire sub-county iro netwarayo kugereza bokugemesa kwiha olwaire n'ubutandika kika saha zino bakafunaho abantu batugamba suspects 14 na 12 baitu abalwaire benyine bali 12 out of that ori kukora nkari kurire by'amagara nagira ngo abantu babiri nibo bafire ngo bitu obwa hati hakiriho n'abandi bantu abino oburwire nkonka bariyo nibagezo gukora kiri kubasika okureba ngo oburwire obu babasa kumaramani kandi tukakuya oburwire butandika twakafuna only tu abantu babiri abana babiri no bakafa from that day mukwezi kwa kabiri around 11 saa zino abali abakuwara oba bakwita mu burwaire turiyo ntubajanjaba kandi tubajanjabira muka bayijayirwaro tubaje mubaze kwetagisa kandi kiro tukimanire mu burwaire bw'oruseru tubina mubazi nagira ngo ombinji omuri aba n'abantu abagumira muka ngo kanda aba obwa hati tibari kubimunonga nayongera agira ngo oburwire obu buri munonga omugomborora eya Kyabigambire Buraru Bulindi Town Council Bombo Kapapi Kigorobya ahamwe na Buseruka otireho Kabale ahamwe na Town Council eya Kigorobya runga muno Kiganja runga that was the epicenter y'oburwaire na hato bokugiyayo kasanga abana abarwaire muno abambaruga mwesege eri neighbor yaitu Uganda is a hospitable country. Anyone can come here and we treat. By take tulemesa teyongera kugemesa bokono obobogemese imwe abantu bengi bagemerwe nobuno burayiri bwije tubakwata makuraga gasha kwa gada saba habwa Sky TV omuri Hoima makura gandi amafuzi agarukwegaitira mu kigombe cyabo ekya Kitwamba Orphanage Foundation mu district ya Rubirizi izoba lya nyuma abazyo bahirwa buyambi okurugo mu kigombe ekya Angela Stress Ministries okurga omwihanga lya America